Wakemla mi kweje ake afọ Jesu. Wakemla mi kwepe kenchoke afọ odubongo. Okeje ma obi tetele afọ ahawo yebe. Wakeyu dajatan bakojile afọ ahawo mene. Wakemla mi kweje ake afọ Jesu. Wakemla mi kwepe kenchoke afọ odubongo. Jema ubi tetele afọ ahawo yebe. Wakeyu dajatan bakojile afọ ahawo mene. Waketu balwele minya keibe kemiya Bethlehem. Enya kafo nunchole afọ yakolwe ya ni yele. Ba anyemiba nuwa kama chamlu ni wayagweko. Yuda jatani bakojile afọ ahawo mene. Waketu balwele minya keibe kemiya Bethlehem. Enya kafo nunchole afọ yakolwe ya ni yele. Ba anyemiba nuwa kama chamlu ni wayagweko. Obleje ma ubi tetele afọ ahawo ye Bethlehem. Achomi Moses Adjei Adjei. Melemi akeni Adjei Adjei. Ijake nakanji boni me babao kefo michemu ye Obonu TV no. Ke hei srotu ni amikemina pele. Meji unupa ke be shishitolo ke ha group ni wochole Odehei Minstrel group. Ogbe Minstrel e chon ake wola shipin lalai. Inu e wonge wola lai titiri ni wofo lamu. Amefe kuse duade yanu achenje lo banhami ke lalai kokumi di lalai ni wofo lamu. Odehei Minstrel group ni eji kuko ni lojake. Ke eye kukra eye afi ipa wojenshi echefi omo ne. She wabeho chon wo anu wo yi te wo fete wo jinshi loja ke kune no bia mi Obonu radio ye program ko ni afio press bibia program ko ni amela hymns ino ewo beku moni kudo ne ke program ni fe moni osofo Reverend Jonathan Akwete Abi leji moni echi ebenke wo ni ebimia ke o kuko bebala asafu kuko bebala shi amefe kukralu ino ewo enye ename fio kunekuni amebala lu ino ewo ake iyela bet presi asafu emi ublahin ko blayi ni le ake shi nka mehin jini wai nka mehin asafu emi nke he kuko me mbu ame fio kuna woti wala lala ne ya samambi babawo hi ino ewo be mi ni agbeli Obonu TV ye GBC Oula Chris Popolampo ni eji Obonu no kwelo npa Obonu TV no kwelo npa lenchi ebenke ni bi mi ake me komenen ni wola ye Obonu radio no be ku ni wola hymns ku me ani ameyelo e ba sumo ni ke ahuwe mbu amina ko ni wobala no no chole patriotic song say ekumi wo ha Obonu TV shi e ba sumo ni wola gan GaDangme nkela ke nwe bi ameyolu ninu ewo mabu amina anokwale sani benike isho uchie owulai ne ke awulai njako blayeni no oya na mechi abebenka ke kan womi benisho ochie woke lalai ashe enumu ke mo epa egbina ninu ewo wala ke wa na ke ble Obonu TV wo meni sumo Obonu TV kwa mamba na ke keja mekwe ni ajo Obonu TV shishin abana ko blayi ku ma me nyuma pe ni Adjei nijiku ni unangmene ni neke ku ne ehishi ni kejendo se wobo emodi ake wo fele ku ni wola lojugban ninu ewo wo momo wo mama wo chira wola san tamobodi wie ku de wo inocho iwo menu wo ito shi ye Ghana ni wo ke wo ewo ni femu short ya mi wola ye British Council wola ye hey wuji ni tamobodi wie Obonu TV ke GTV LB ke bi fe ni anu wo ye jeme ni tamoboni ngene ni Onor Ji Onor TV wo she bi ehu ni wo fe wo kralo ake wo bala kenye fe
kwale ake ka oba Africa jaku sipojiano wo medijin wo ye lalai dubandi enche wo ye gbemu isrotu ni ha ka obu ana wo nyu wo fio lala no ni bofucho le music e dubandi enche mini wo nyu na kai wo ye ngungu wo ye mpremprensua wo ye nibi isrotu to muduno pamplo ke nibi kokome wo ye nibi babawo agbene kaji oba wo mi de enche wo ye gome wo ye panlogo unje ke wo ye nibi babawo wo ye mele ni wo twa ni kaji atwa wa bone wo ye nawa ke nibi srotu eni me fin yobu awo wo nyo wo fio lala srotu kaji wo kwa wo galala ye wo lala jinu wo amene adamona ke chole high life ija ke meni le high life dugba eje shikeje gan ni gan digan ni gajino ni ewo Ghana fin no ni Ghana emashi obana ke moni fi olala ni eke ganyo mo ko wo mi irala ya sun ni chomi ake wo gan mi wo ye noko ni trawo wola ye me apeshi no wo chole wiki pinse be kume achowo ni wola ye me a wedding me kume hu chowo ke afi ni bi party ke ikokome ni no mi jino ni wo hie anu ni wo bo awola lai baba wo na wo ka wo cassette shi enemy wo hie ni me kume ni yo mansenu wo hi ake wo bomoden ni no wo be mi ni afi ni ake Adjei ni fe mo hi ni achole Bronya lala alo Bronya la place hie awo wo to no keji wo ba sumo no wo ka wo ya wo wo ke many he won bo wo modern gano no wo ta wo ni no wo kaji ehia ake wo mbo ke wo ya wo ni wo ba bo wo modern no jino ni be ke nwe biye wo ka wo ichi hele many wo ba fa ke sanu wo fulala hi ni Bronya lala jino ni sanu wo fu ni no wo be ake wo ti ame baba wo fe meni e kase music njo ma ke ali ni tulamu ali miyi ali lalai lamu ye gbe so to anu wo ke wo ichi hele ake to ba fi tin ile wo be ake mfe hi yin lo afami ko ni mbu awie mo ikomi ke gbe ni nto ko ni meni ehwe hu akwe ko na wo elo ni akefi wo be nakan jibo ni wo yin le ni wo ke wo ya wo ni fi mu ni wo ni abani be mi ni ake inflation issue no ake ni je wo fin wo ya ikomi ni wala o je ke sa ake bodi enche o la ya iku keke o ko la le maji wo wodi enche wa le bo ni inflation tile ha si wo bo modern wo fu lala wo ke maji nyaka wo ene jino ni wo ake be mi ni agbeo akontabu ke ni fin na ake wo ji me ni wo yi kinkling ko ni bonido moshidwa de aue masumoni mawu mambi ahiwale ijake wonna ni awiehi wonna le chebre ko ijake osusu yake kwe meni ni femu ni ishekushon ni shi wo ni abani beni wo yekuni wonna nuku wo kutukua ni eyebu awo bibi efe ka okra wonna nuku wo ke Bronya wona nuku wo ke lamli wo ke ne ku wo ke yakun no mango ne ke hegbe na ehu koni mada Afroliteracies Foundation right Ghana ke de GaDangme kui ete ni kame ke komi alo ame kame ya acha ni ame to ne ke gbejiano ni ame ke Bronya lala ke Bronya la competition ne ba wo gbenu mawo ame hiwale ni mabo ame kokko hu ake feta mo no ni ame fe ne wa nu himla shi che mla fe u fe mi ewo hiwale ke wo ke wo yu ni masu mada me shidugbande ti mawo ame hiwale ake amini jaka je wi wala ake no fe no shishije iwa shi monwe ye efe mo mi oba wa me hiwale ake ame mi ame jake GaDangme no amewo ni ame bomodin ekue ye me kuma hi shikani amike wo mi ni ada chomo ni shi wosole moji ake ni ameje shishine ame bli ame fijiami wona fe na me pe GaDangme bi kokumi me ni yo Europe ke he kokumi wona fe na ma me ke nukwa wumi ni ne keni fe mo ne e ma shi ake da afie wo yo homo wo yo Yesu amane hu ni wo yo Bronya hu e ka fe ake Bronya bi pe aba fulala inike corona hu eba ke nibi kokumi ke jami ba na higbe ni amigbele mi nibi ke bi fin amike shi amike place tamu enemy aba e ba wo blahin ko blayi
ni be na ya fitio na ke fio ni bi ni ehia amefia meka we na mi boni afi ni wa afi yeli so to ye woni wo ka wo GaDangme no ne ya hia fi ni ke mashia me konsh ko me kun ye ne keni ne ke ni na mo play ni amina ni ameke bu ne keni ne ni ke mo keni ke me ke wo se abanya me feel agbo fi ne ke shiminka ama ke shi no fe no shishiji wa shika dio ni jian eje wi ku e ngele kunim yeli ye ke habu ame wa don ko me kun meni jilala lala jiake obomode ake gbe instructor ni ona alo gbemu instructor ni ona no fe no ni oyo otona ye gumle gbekonu koni oke mi ke gbejanu toku awoyi ni engun nínú ìwọ bá ní ó fi ẹni bíi pìí tẹmọ nínú nìyẹn ní kẹpọn àkómẹpọ òbó lè tó a wọ ẹni bíi kòmẹtàn àdọdún bí ní egbò ní ìṣà pọbọ ní pẹtẹ ńgbóngbó ṣe wọ́n tó àánú mẹfẹ́ akẹfẹ́ ọ̀làlà ló bá dé. ẹni mẹ wọlé jẹ nkpàkó ma tún sí àdọdún bí ní egbò ní ìṣà pọbọ ní pẹtẹ ńgbóngbó wọ́n gbé kébí àṣẹ ẹni mẹfẹ́ wọ́n kẹ́sọ̀ àwọn agbẹni wọ́yẹ tọ́ ibi bí inú ọ̀kẹ́sọ̀ agbẹni ní kí àkàṣà kẹ́ níbi ní ìfín àyàn akẹfẹ́ ọ̀làlà ni gala laye no jino ni ha wo ya hi wo mediji wo ye wo la die nche ni keji wo la wo le ake no wo gano ni ya hi no ha mediji wo ye la ikome tomo pan wo ye la ikome tomo play wo ye asafu ke ekokomi ne ke hei ne fi keji wo bo wo emodin wo bo la ife mo ye hei ne mi wo chaki amihi wo ble mala ikome e ba wo ya hin kenya ke wo de he wo la ni wo la aje ake kuse dwa de ahu he she bo momo lala itume ne kemi alo ya dwa chenjo lo bahami shije lala ne me pe woyo woye Dr. Bruce yentrema agbene yentrema Dr. Bruce yentre lala ne fe ye jemi ona ni wo ba ni wo bu lala ni na ni wo die nche wo twomo amehi wo fe amojugban ni wo wo kun aboshishi ke wo GaDangme fe no nino ewo kaji bose ne balake ne ke akanshi ne ekome yawo amenu mi pagba ke shi e ya fe ake akanshi dike she ba fe lalai ni ku isrot ba suma ke amika me yaba womi beni o fe lalai ni keji je kunim ye bo ya ko ikinkli gbe lo gbe ni je nyopo o lala ba anye jepo ni ba anye ewo GaDangme fe no ni wo ya hi ni wo ni bi isrot ni wo yo e ya shon ni me anake wo ba ni wo Ghana no ne ya hin ejake mediji ala ise shon ejake beke be fe wonye blofo ma no se ni siabo no ofio na kai wonye wo ya hin chomo Ghana la ye ekomi keke ni oketwa doko fio no ba na keshi Ghana la ye hiwale nyamba nya megwo Ghana fe no wo ba na jugban ni wo oblayin ko oblaye fe efe ni oyo ka boko ko ya ka woni bi komim ikake keji wo chola la no wo ba ni wo fe se ejake keji wo kwa wo wonyemi me komi ni ka me wo la mi game titiri ni ka me wora la mi ame ha gan hiye banyam jugbandi eje meni la ye sole mochunyami meni la ye stage wujin kokoma ano amefe amembobode so macha moku potin gbe eja ke wola ke la lo e aifa ino ewo masumo ni ma wo GaDangme bi fe hiwale ake mo fe mu o talenta fi oni yo mi bomode ni o jeleku ke chun la mi bonu no ba nyo fe jo mi nji o shomo mi nji o ba nyo fe no ku lo ke wo GaDangme no titiri adafi twaloi nundi yo TV ke radio be ehye akesane wo fe ikome tamoboni nchonye wie ku na ejenshi ye obonu radio echono ka je obonu TV wo baje latenu wo te he kokome mene wo hye Onor Ji Onor TV ni chomi akeshi fio wo ba ni wo pa GaDangme TV ye fe no no ni ehia aje ake adafi twaloi afi ikome ni wo fe no ba ni wo fe sane wo tawo GaDangme bi ni mbo amemodin ye ku isroto ami meni lajiu meni yamajiu meni yesamai meni feni bi isroto ye wa ami meni fela la wiemu meni petokutai meni patade keni bi isroto ni engona jugba ke eneji no ni Onor Ji Onor TV ejeshishi ni efe ngbe pamoji ake obonu TV heni mi denche yo ke inyeme kokomi latenu amanie radio ke kokomi fe wo fe wo ba chaya boni afi ni wo ke enemi awo GaDangme no ke ya mwenshon ejake keji wo adafi twaloye wo jeshishi ni wo mpia meni ye talenta ina menchu amegbefan no wo fe wo banye wo wonu ni GaDangme ahyehyon de nchi ni ene wo mashi Onor Ji Onor TV konjugban ye ni bi sotui ni ameji onshi amejeshishi ni amebo nfe mu boni afi ni me ni mbo amemodin
ame ji amikpo ni na ame ifi amike if ame bomoden jogbande nche ni mawo nna ni me kokomi TV stations kokomi fe ke me ni bo ame moden fe nga ake ame fe na kan boni afi ni eni mokokro ni de she mokokro ni de ahye me boni afi ni wonyemi me ni yo akrowa bia na ba akrowa do majin bibiye wa hye mfe boni afi ni wonyemi me ni nla me ni njo me ni hu me ni mfe ni bi strotui na me ke wo gandia nanwe no ye hei na me yo boni ni ahya me no me ko me ya dan me ko me ye krobo me ko me hei kokomi wo bomo de ake wo hye fe boni afi ni wo hani anu ame ye jinko je edu efe eja ke no na ni GaDangme gbe ba gbe ke ahye mo. Alo je no kan e ami mangone ke egbe na hu mada Afroliteracies Foundation Right Ghana ke de GaDangme ke Obonu TV ke Onor Ji Onor TV ne ke kui edmu ni nchi ametane amejime ni amechaya ne afine amike ne ke Blanya Lalai Competiton ne eba wogbe no masumo mada meshi jogbande je ake no woyi kenkle gbeye jeremu ni sawo amike dwiriwo woni ne hyefen no ami hawo Ghana CDA akpe 1000 Ghana cedis ni ami hawo certificate mu keni bi kokomi ni amike dwiriwo wonda machine ni wo gbepa moji akeshin wo se ni homomo ne ba ni amike ekoko baba keja amike homomo ba amike Blonya no ba acha no amike Yesu amane hunu ba acha no boni afi ni amike wo GaDangme no wonda machine jugbande ncha amembomodin wo fe wo ka wo kon awoshi wo hemo ke liji akeshin wo ba sheshon shi boni ameje shishine ame ya amenija aka jewi ame ya amehi yake wo fe wo ba fata me wo ba bomodin akeshin lalo ya ku ife wo ka wo no ni ame ba che ku wo fe wo ka wo ba wumi ni kunim yeli baba iba fe agbo finikete efenyi wa Shana